kwaba omukyaro ekya Kitwe kya Njovu ekiri kushangwa omugomborora eya Chazanga omu district ya Rengo kandi Father Reverend Mbaga Sekungu bwana mukuru ow'ekigo ekya Chazanga niwe yabayebimbire okushaba niko kushaba abikiriza oguma nibakora ebikorwa eby'embabazi baba bakiine akiire ari kugira ngu ekintu kyo kije kuhwera abantu guma nibabijukiraho nababa bamazire kufa. Goyizo okuba wamutunuulira nti yali ajja kukyusa eby'amaanyi naye ggwe okimanyi nti naawe waliwo byosobola okukyusa mu bulamu bwa banno. Bw'oba otuuse okuva mu bulamu buno obw'oku nsi ng'ofudde bali kujjulako ki? Waliwo omukadde ayinza okugamba nti singa gundi waali ku lunaku lwa Paasika eno n'alibadde ndiya bulungiko okusinga bwe ndidde. We owabireho omunyeshenjero ow'omwanya ogu kandi ow'amahe owahumwire Kapiteni Mulindwa Birimaso yagamba aha mugyenzi nk'omuntu owabire ari ekyokureeberaho aha bantu bingi omu mwanya ogu. Yainspiring abantu bangi ku myaka gye mu kifo kye yalimu waliwo abantu wano ssebo abamukoppa ne bamwegomba ne bafuuka kye bali olw'okubeera Felix. Biitu Birimaso yashaba gavumenti okureeba ngu yakora aha nsonga ez'okureeba ngu ab'amaka g'omugyenzi batunga obulinganiza. Felix yafiira ku duty, yafiira ku mulimo kyemanya gavumenti yange. Justice. Owabireho omugambirizi wa polisi eyihanga Emiliano Kaima kandi owagamba nka munywani w'omugyenzi yagira ngu omugyenzi akaba ariyo muntu owabire nakunda ngu abantu babine obutikirizingana babumarire aheru ya kooti okusinga kuza kushishira obwire omu kooti. N'emirundi mingi bwe twali mu land protection twasiba okukola ebintu ebizibu ennyo nga yabuuza tetusobola kutuula nanjuyi ezo zombi ne tulaba kubanga bombi bamanya ekituufu naye oba oli awo ani agatta n'abiteekamu amaanyi n'ebiseera bingi ne bigwa nga tugenze na mu kooti. Kaima yagira ngu abantu omu mwanya ogu nabo biine kureeba ngu bafayo aha kukundana hamwe n'okureeba ngu tibareetaho obwangani omu bantu. Omwani nakyamujjukirako tusige ensigo ennungi oba oli awo eneemeruka n'evaamu ebirungi ng'ono ye bwakoze kubanga gwe tulabirako tumulina. Owabireho chairman wa district ya Rengo George Mutabazi kandi omunyabuzaale wa Andrew Felix Kawesi yagira ngu n'obwahati tibakatungaga obulinganiza kandi yagira ngu nibijaguma nibabanja okurinda ahu bararuhe ari kugira ngu obwahati bakabikwasa Mukama habw'okukyanga ngu gavumenti terabafiireho. Oyinza kukola gavumenti yateekawo investigations endowooza zikyagenda maaso kubanga tetumanyi kigenda maaso. Ndi mu gavumenti I have tried my best nesaagala kugendayo. Omugyenzi Andrew Felix Kawesi akiitwa aha biro 17 ebyokwezi kwa kashatu omu mwaka ogw'2017 Gashakwa Bashir Kalema aha Bwatayar West. Andrew Felix Kawesi ne banne